Reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze mwese mukurikira amakuru n'imiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Twizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Mbahe ikaze mu makuru yacu rero tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ariho tugiye kuyahera. Muri Kongo kuri ubu biri kuvuga ko umutwe witwaje intwaro wa M23 waba wakubise ahababaza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uraza kumenya impamvu z'imirwano idasanzwe hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Mu yandi makuru kandi nuko n'ubundi muri Kongo hari ngo imirwano idasanzwe yazindutse ihuza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwa Wazalendo. Muri make igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaba cyaje guhura n'ibibazo bidasanzwe. Bahaye ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ariho tugiye kuyahera. Ukuvuga ngo kuri ubu biri kuvuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyazindukiye mu mirwano idasanzwe, aho rero cyari gihanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gace ka Rucuru cyangwa se muri teritwari ya Rucuru, maze biza kurangira umutwe wa M23 ukubise ahababaza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Imirwano rero bivuga ko yashojwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, maze mu kugira ngo umutwe wa M23 uhisomo iki gisirikare cya Kongo FARDC, biza kurangira M23 ihindekiranye iki gisirikare cya FARDC, maze nkuko amakuru dukura muri Kongo abivuga, biza kurangira M23 yishe abasirikare bagera kuri 30 ba leta ya Kongo cyangwa se b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni mu gihe kandi byumvikanaga ko umutwe wa M23 wari wamaze gufunga imihanda yose yerekeza mu mujyi wa Goma. Kuri ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyashoje intambara ku mutwe wa M23 ngo kugira ngo iyi mihanda ibe yakongera igafungurwa, maze biza kurangira umutwe wa M23 ukubise ahababaza iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, maze abagera kuri 30 bose mu basirikare ba Kongo FARDC baza guhita bahasiga ubuzima. N'amakuru rero yumvikanye cyangwa se yababaje igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Kongo muri rusange, aho rero umutwe wa M23 waje kwereka iki gisirikare cya leta ya Kongo ko nta mikino waba ufite, maze biza kurangira imirwano irangiye umutwe wa M23 weretse isomo iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Mu yandi makuru kandi nuko n'ubundi mu gihe rero umuhanda wa Sake washakaga kugenzurwa hagati ya FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo, byaje kongera guhangana ndetse birasakirana, amasasu aravuga, maze umutwe wa Wazalendo uhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo kugira ngo habe hamenyekana ushobora kugenzura uyu muhanda wa Sake. Ni mu gihe rero umutwe wa Wazalendo ngo waje nawo kwibasira iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri urugamba bari bahanganyemo ngo kugira ngo habe hamenyekana waba yayobora uyu muhanda wa Sake. Gusa ngo byaje kurangira impande zombi zisakiranyije, ariko ngo umutwe wa Wazalendo urata uriruka. Ni urugamba rero rutari rusanzwe rwahujije izi mpande zombi. Gusa kuri ubu ngubu biravuga ko umutwe wa Wazalendo waje guhunga kuko igisirikare cya leta ya Kongo cyaje kurusha imbaraga. Ni mu gihe rero mu minsi ishize n'ubundi humvikanaga amakuru avuga ko umutwe wa Wazalendo wari watanye mu mitwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse uyu mutwe wa Wazalendo wari uri no mu mitwe yafashaga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ndetse ukaba waranafatanyaga n'ingabo z'u Burundi kugira ngo babashe guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ndetse si ibyo gusa kuko na FDLR nayo yafashaga iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Kuri ubu rero biri kuvuga ko Wazalendo yongeye kuba yahangana byeruye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Gusa nk'uko amakuru dukura muri Kongo abitangaza cyangwa se abigaragaza, biravuga ko nyine umutwe wa Wazalendo waje kunanirwa cyangwa se waje gucika intege, maze urata uriruka nk'uko amakuru dukurayo akomeje kugenda
abitangaza. Reka rero mbashimire mwe mwari mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5, mwibuke gukanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, maze muzajye muba ba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5. Ndabashimiye rero, amakuru yacu yo nakagaruka, nimukomeze kugira impagarike n'ubugingo, tuzajya tugenda tuyabagezaho uko bwije n'uko bukeye, tubagezaho amakuru n'ibiganiro by'umwihariko mu makuru abavuga mu mutekano na politike, aho twibanda ku ngingo z'ingenzi by'umwihariko ziba zirimo ziragaruka ku makuru agendanye na politike ndetse n'umutekano hano mu karere k'ibiyaga bigari. Reka rero mbashimire mwe mwari mudukurikiye, amakuru yacu nakagaruka, nimukomeze mugire impagarike n'ubugingo, mukomeze mudukurikire mu makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ntimujye kure, amakuru n'ubundi uko azajya tugeraho turajya tuyabashikiriza 5 kuri 5. Reka mbashimire rero, nimukomeze kugira ibihe byiza, amakuru yacu yo nakagaruka rwose turabibararikira uko azajya agenda atugeraho.